Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. Ibet kundua pembayu, kayuntong sa kakayuntong. Agu sugebu na maawid sa uran. Agu supada wa piladlad kuragat sa mananay. Usayan, giyanan sa mga kaad na pisupaan wala subhanahu wa ta'ala ko kababna rumauri alungan ama penggulaw ladin sulangwa na madadal mo na betad. Samya nagipuong kundua gusto gabu na gusto padaw, apalayad nanan kababantayan o manusia agu katawanian, kaan makapamimikiran ko kebulusan yan. Usayan, so katurwa al-jariyat ay sa amaanan yan na so padaw apaladlad kuragat. Na adong penamimaan naon ko mga ulama sa gyuto kon so mga bituong ko langit a pliyut siranon sa dataru kapaladlad upadaw kuragat. Ugaid na sukalang ka pa ng mga mufassiron na si isiran rumiyami kumaan na apadaw kuragat. فالمقسمات أمرا Agu sugi imbagi-bagi mga malaikat sa suguan. إنما توعدون لصادق. Kamataan na su'y pumbagay kanwa talad na tang kedato mana benar. وإن الدين لواقع. Gumataan na sugawi iya ka pumalas na kita nadun. والسماء ذات الحبك. Gusto kawa nga adna mga lalaniya na pugukitan ng mga bituon. Usayan, so katurwa al-hubuk na madakla inip maanaw ng mga ulama ang mga salap. Aya katuru Ibn Abbas na gusto langit adna buntalya na mapia apakabengang agumapuro. Na pituruwad daha kagyutu al-hubuk na gyutu so kolpong apetadagu ibebesok igira ini kayuntong undu sagi ima katutali ama kasasay berat sa mga okitalalan. So Abu Salih na so al-hubuk na skanian so kabibinis sa mabeger. Sa Peter Abdullah bin Amr so al-hubuk na skanian so langit ay kapito aso katataguang ko mga bituon na tatap. Sa langun denang kana na mga rupaan na madilimud sira no maana abun talamapi agumatano sa sumaana amya kapuong ko Ibn Abbas. إنكم لفي قول مختلف. Kaskano na madadalam sa katurwa suran sorang. Usayan, suran sorang sa mga katuruiran makapanta ku Quran, saad na bebenar niyan na adap mana di niyan bebenaran. Giyuto itindugu katada. Sa di ketimu so tindugirang ku Quran, samberang-berang isi patiranon. يؤفك عنه من أفك. Ap kededegun so tawa miya dedeg. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. Kiamor kaan so tawa mga bukeg. Asiran uto na madadalam siran sa kakepera malilipat siran. يسألون أيان يوم الدين. Ipagi si Irano andi ka pa kau maugawi iya ka pemalas sa kasasangka. Usayan, so kipagi si inirang kumasa aka pa kau maubangkit na kena uba pangamad sa pantag sa paratiyawn. Ayamataan na isiwisaw agu karina sa kapakawawatan na irang kukapakaw manian sa diran tatangkeden. Igira sa manusia na ad na tatangked niya ng ani na di pakaw ma, na saya naon na mapasang ikapamang ni sakita na anon. Uda taro to igira pipikir niya na sungani na pakauma na kagaganyan so karnaon. يوم هم على النار يفتنون. Sa sagawi iya si iko naraka na patutung siranon. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Turuong kiran at tintimin niyo so siksa iyo. Gii sumiya adum kanuro nag-iinyo pamakutan. Usayan, so siksa iran na aya inib turu no Quran na fitna, morka, kakagiya so kamumorkaan na masisiksa sa giima kasilwa so maanan yan, sa siisang kuto ayat na ayad na maanan yan na so kasiksaan nira na malipedes. Aya siksa ko naraka na so kaketutong ko apoy, sa manuto na so fitna, nagyuto so katutong ko apoy ang maanan yan. إن المتقين في جنات وعيون. Mataan na sumiyaman ang gila na madadalam siran sa mga kasurgaan na mga paridi. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
Sapku niran sungani na inibigi kirano kadna nirana limu ko surga agu miad disirang ko on ano to agi isiram piyo ko dunia. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Miad disirana may to ko gagawi turug kiran. Osayan. Disiran pengendepan na turu ko gagawi isagi iran kapanang bayang sa mga sunat. Tahajud, aswaswat iran ko Allah subhanahu wa ta'ala, asimba uto ap kebabayaan wala subhanahu wa ta'ala. Sabab sada abaun kapakilay-lain, ka ayabu apedu berasimba na sumanga bituon at tutudoy agus wala subhanahu wa ta'ala adi turugan. Na so sala kau kiran na rumarasarok sa turug. Pitero Abdullah ibn Salam aguni ama kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madinah na siya gumba anu mga tao sa inalawiran na peda ko sangko tu mga tao. Naguni amay layak na para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya sarin wakna kena uba para sabukeg na aya pagana ya managa kanu nakatero na so kaya teruan yang ko hey mga manusia pamaganaan Yusuf panganangkan gukuyap taan Yusuf mga dedeseg gu panalaun Yesus salam gu sembayang kanu ko gagawi iya sumanga tau nakituturugan ka maka sulud kanu ko surga sakalilintad gu pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan na adeng ko surga mga bili ka pkilay susuldian ko likudian agu sulikudian ko suldian na pitero Abu Musa al-Ashari aanta ikirkra ohai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero iyan arakota wapia kananaw niyan suka tero iyan agu ini pamaganan yan so panganangkan agu miyanga menggikwala subhanahu wa ta'ala agi imanang bayang aso mga tao nakituturugan. Pia kambu tu Imam Ahmad. وبالأسحار هم يستغفرون Nasirang ko kepita nagi isiran tubat. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Guadin ko mga tamu kira na kabnaro pumang niya gusto kawiwis-wisan. وفي الأرض آيات للموقنين Guadin si iko lupa ang mga tandaar ko mga tawa tumatangkad. وفي أنفسكم أفلا تبصرون Gusi iko mga ginawa niya so tanda wallah na ben yung dipengay ilay. وفي السماء رزقكم وما توعدون Gusi iko langit so rizki niya gusto ngani na inibgir kanwa talad diendi. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Ibet ko kadna nun langit agusulupa kamataan as kanyan na benar so ngani na ini tilad kiran sa dataru kabu benaran niyo kung ngani nagi inyo tiro na di kanurun sesangka. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Bekamiyaw mau tutulang ko ana bento bisitaw Ibrahim kisasakaw ng mga malaikat. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Guwani asumul sirano na pitero ira na salam raka na pitero iya na salam raka no apag tawa di makikilala. Osayan. Giyanan sututulang ko Ibrahim guwani mau mga malaikat aki sasalin siran sa manusia sa siyakaw niyan siran sa piyaganan niyan siran na ini awasapi. Na guwani ada siran kekan na kaya alapang kirang kakagi sumibabagu na bisita na ino pendikang kaad na bentak yan na marata. Na pia kasarigiran sa siran na mga malaikat tadiken. Sa miyaw siran ko Ibrahim sabab kumalanga sa tutulan al-bushra kukipung bawataan yang ko Ishaq abagwa mama amataong. Sa ini pamamsa uto o karuman niya na Ibrahim sa miyat pinya na parasyan sa kena ubakasang kakulimu wala subhanahu wa ta'ala ayamataan na kapamamsa kakagiyas kanya na tiyap kanalok sa bubay na pitiro irano na swala subhanahu wa ta'ala na dead na margnon. Kaila isang kana na sipato ishakas kanya na wata alubilawa na matao na so kakaawata iya na so Ismail na wata amama amapantang sa margen. Ilayang kaso ayat ay kasapulwagu 5 ko surah Al-Hijr aguso ayat ay katalopulwagu 7 ko surah As-Saffat. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Nasumiyong ko pamilya niya na miniuman niya na sapi akauli tapiagiyo.
فقربه إليهم قال ألا تأكلون Na innat yan si ikiran na kagidesiran kan na pitiru iya na bakanu dipkekan. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Na kia akinang kiran sa kalakawan na pitiru iran adika kelek na pianu tuliran sa bagu mama amatao wa ipumbawa iyan. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Nami akaw masok karuman yan sa misedo sa tipi niya na para siya nagupitiru iyan. Asakan na lok sa tiapkan. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Na pitiru irana detaruto a pitiru ukadnan ka askanian sulbilawa na maungangan albilawa na matao. قال فما خطبكم أيها المرسلون Na pitiru iyan su Ibrahim aanto na a ibtadiyo hey mga sugu. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Na pitiru iran amataan na sigu kami sa pagtawa beradusa. Usayan sa giyang kuto ang mga malaikat amia kaumaku Ibrahim nagibu kiaw tiranong kaaya benta kira na mala na supag tao Nabi Lot ko katuna ikira na siksa amala ko kiyan derwa ka iran. Sa ayad na mi karumai na sumanga mama sa inawaan iran sumanga bubay sa madakla kiya sa gedeng kaiya tutul ko mga sura amia nga uuna. Ilayang kasuusayan ko ikapat gatos sa usapu lagu siyaw 500 sagu 2, 500 sagu 3, 500 sagu 4, 500 sagu 5, 600 sagu 10 lagu 7, agu 600 sagu 10 lagu 8. لنرسل عليهم حجارة من طين Sa tumparakan, sugu nami siran sa mga aturapad sa kiyong baalipaw. مسومة عند ربك للمسرفين At tutuusan ang kutwa aturas kanyan na siksa apuung kukadna nakaapenumpang ko mga tabukar sa dusa. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Na iniliyo ami sutawa mi adno na pagkumya maratiyaya. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Nada ami ato unamiro na salakaw sa isa ka walaya pagkum mga Muslim. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Abiyega kanamis kanyan sa tanda apantag kusirano tuwa ibkelkiran susik sa amasakit. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Gusi iku Musa guwaniya sugu namis kanyan si iku Firaun sa tanda amapayag. Usayan. Inaliw niyan san mambuso kaya sugu ko Musa si iku Firaun sa kisampay niya nun kuturwa na puun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na detuun ko Firaun na kinisingaan niyan ko Musa sa benian din piyagi sewisaw. Kakagi katawan niyan subtadu Musa sa miyaw na karun miya kala. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Nato miyalikod sabab ko bagrian sa pitiruyan. Apanga nga tao uli na pembetengan su Musa. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Na sininggaw tamis kaniya na gusto mga sundarunian, na inildami sirang kuragatas kaniyan na tumiyaling umasagalab kami penginsuyaon. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم Gusi kuad buaniya sugu na mikiran susubu-subu pemakabalak pekaantior. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Ada aimbaga kaya na pensyasay amaw man yan inung taabaloin yan na datarumiyag pagsakyardak. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Gusi ko samud buaniya turuong kirana sawit kanu sa taman sa kuti ka adimati. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Nasumiyang kasirang kusubuan ukad na niran na sininggo sirano matanuga suara asiran na kabebentayan niran. Usayan.
Ginan sulang wana pagtawin tiur siran wala subhanahu wa ta'ala ku lupa sabab ku kian derwa kairan agusu kiasang kairan sa ini puun yang ku pagtaw lot na ini sumpat yanon su Firaun nagubu su pagtaw ada gusu samu da gusu pagtaw noh agiyeng kaiya mga pagtaw na palaya din makariliut ku mga Arab sa Makkah so mga ingdiran aguad na malalamba ku mga pasiirang ku urian ki antiuriran. Na ino di kekwa atuma o mga tao sa Makkah asiran na mabagrig sa gukapas nga di su mga tao sa Makkah. Madakla kaya pangaaluyanan kumya nga una ang mga sura. Kiyang kaya Quran na aya pagensian na aya giinyan imbitiarai na so akalo manusia agusu dermian. Sa aya muujizan yan na so kababalo kataw niya na mapuro adi su perautan o kenalo manusia si ku api anto na amasa aguderpa. Samala akapika tanudon yang ku akala di sumata asumia nga una ang muajizan apkesan dengan umata apantag buku pagtawa miya kaileron. Supman sa Quran na pantag ku pagtawa malantas ikan dirugud. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Na desiran maka gege ubesiran maka tindagagu desiran maad na miya maka deeg. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. Gusu pagtaw noh samyauna samia ad sirana pagtaw lumiliu ku agama fasik. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Gusu kawang na pimbelaya miskanian sambing gulalan sa beger agu mataan na pekabelang na miskanian. Ustayan. So kawang na ini bagaya pasad wala subhanahu wa ta'ala apakah belang niyan sa ded na sindede niyan sa biagra na mga ulama ko katao ko kawang. Sa giyang kaya alang manaot na di din kagaga o manusia uban niyan matantal supitemanan niyan. Sa apia pan malalagwi susindo wa ded na unaan niya na magaan ka magato sa 80 lagu na menggibu kamilya sa kektasian ko uman isa kanapas. Sigunda na malalagwi sa sanggiburagu na sindo 1,000 light year. Na di din iraut ko pikiliden yan agina ni miya asaro na pandepatong mga ulama na sutali kuda na ded na matauron na swala subhanahu wa ta'ala na benar ko kateru yan a inad niyan so kawang na pekabelang niyan. So kapupemanga di ko mga katao ko alang manaut na pekabeger ko mata na swala subhanahu wa ta'ala na gaw sa mabeger adi keraw ta kira-kira so kaya pangad niyan. Na aya pia ka memesah na sumanga tawas hiabutiran oto na dirang ketadaman swalla subhanahu wa ta'ala. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Gusulupa na din pasamiskan yan na saya na amapia sukumiyayatun swalla. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Gusi ko umani siya'y na inad nami ang ganapa kaang kanu makapananadman. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Na pagapas kanu ku Allah kamataan na sakaner kanu na puno na pengangal ku siksa. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Guuba kanu adi sa pedua la asimba na salah kau kamataan na sakaner kanu na puno na pengangal ku siksa. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Detarutu ada makau makusiran utu amiauna anirana pizza sugu inunta atiru unirana pangangatau udina pembetengan. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Bairan ini pamagusiata ugaid na siran na pagtawasumusupak. فتول عنهم فما أنت بملوم. Natali kuding kasiran hey Muhammad kakena kaaba pengin soyai. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Gupama katademka kamataan na suka pananadem na pekang gaya guna kumia maratiaya. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Buda ku adna sujina gusu manusia inunta apantag sa anak wiran masimba. Ustayan. Inalayu Allah subhanahu wa ta'ala su hikman yang kukiad na niyang kujina gusu manusia apantag sa ansiran mabeluya berasimba ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Dikiran pemang ni swalla subhanahu wa ta'ala sa pagperkaskanian ni pemegay ko pagper manusia. Sa aya piyang nini yang kirana so kasimba iranon. Ino, bemapangingindo wala subhanahu wa ta'ala so kasimba iranon. Di niyan mapangingindo ka kawasas kaniyang kulang wantaman. Ugay na limo iyang kirana kabeloy na berasimba ko wala subhanahu wa ta'ala. Kaaya madadalam mapagnes ko kasimba ko wala subhanahu wa ta'ala. Naso kabelo yu simba manusia asir kanyan pagendut so mga guna amapya si ko kapsimba niyan. Sada akibagay niya na guna ko kadna niyan. Sa langwa na simba ay nipaliwgat wala subhanahu wa ta'ala ko manusia na kadadalaman sa iptagumpia o kawiyag-wiyag yan. Sa aya kakilaya sa susimba na benara simba na mailaya soraradiya na itagumpia o manusia akirkon agu kasawitan o mga kaad na makaliliuton sorarada mapia ang kutwa simba niyan. Sa udiyo tumang gulaw la na di benar so simba niyan o basimba si ikwala subhanahu wa ta'ala. Aya katin so simba na skanyan so kinggulalan ko langwa na inisugu wala subhanahu wa ta'ala. Aguso kita palakan ko inisaparian sang gulalan sa parataya sir kanian. Isasar taon so katuri penaguso katepapay ko suguan wala subhanahu wa ta'ala. Sa langwa na miniw mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suguan na inggulalan yan na langwa na inisaparian na itapalakian. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Da kebayaan aku kira na rizki agudi ko kebayaan upa ako iran pakakana. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin. Mata naswalla naskanian supari rizki matubaya di iperutu sakir ko beger. Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Mata na ad na bagi no sirano tuwa mga pananako tuwa kipantaga detaro kipantagu mga pendira na miyaw na masiksa na diyo kiran penggagaan sakita na angko kirang ko siksa akan. Fawailul lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun. So siksa awail narko sirano tuwa mga kafir ko gui iran asu iptilad kiran suka pekaumanian. Pangnal ko sura. Paday kumini kabelaga sura at tumurun si isa Makkah. Ikadua ko lumpukan o pitwa mga sura at pagusay niran subundingan o kinituron ko wahi agus sumauri alungan. Ilayang ka so pangnal ko sura ika-50. Giyan ka iya sura na pupuyag niyan so pisusu na okit. Aso kap kepaya gubenara di kelangganan o langwan na pangalang apya pensupako kabaya o manusia. Supamutus hanian. Sundunap sember sa ipkayuntong yan sulang wantaman. Agup keelinyan so kapakabubekan no sabagi kaadan. Ugaid na subnar na tatapadan na mabakang ko katitindagan yan. Mapia pan ikabagru subu-subu apupakadan sal. Sa kita na din so kapasadan wala subhanahu wa ta'ala. Minsam pan malumba takap kilayaw no manusia agumawatan. Sa mga tanda wala subhanahu wa ta'ala na mapayag ko waraan agusi ko ginawa o manusia. Sumiyaman nagada mga alaama sa amin itana ko dunia o waraan agusi ko betadu manusia. Na kebelo yoto adalila tagu tao sa mataan aswalla subhanahu wa ta'ala. Naskaniyam bu igiing gira-giray kumam bebetad. Sa sulimu iyan na tatapad na pupakauma ko kama manusiay sang gulalan ko mga sugu iyan na amay ikasumang kasiran narkiran so kalapis. Rumarang kumang kaiya sura sa 60 ayat at umyuron ko oriano sura al-Ahqaf.